Obra, yo, Abusia for me more cover by a Doom TV, so Nana Manqua, a meeting, and net Jumedi add that to say a Doom ADB governor, and I make a show, and net Jumedi add that to say a Doom ADB governor. Obra Akwantuo Jumedi and a Chago or a Doom TV, so I said your Otis Silimuno, now Nim Senior, they Craminam Ayan or life by a bassa, and net me war. A brandy and I me bra kama bi ewo dwumade so ai ne betwetwe enkomo eni na ye te ne nka ache ewo ye maimu nti Adum TV ya hwehwe mu a na ya friend wo Obra Akwantuo dwumade so enye obi a se Abenkwan se me kan no ye mahyew ono ana wo dwumade so nwa abema me wakwa baba Adum TV so yeja bibi abokodia nyame adum na o se boko center for awo na udian kasa de sei ye die nima ne Abenkwan udian kasa de sei ya from me mano kwesi abuaje imano na ehfa kasa na ye wo ahafu bichim eho na o maame no papa nyina mo na eye den na obi pie concert party mu yes embebre me sha share wo mi crew mu abro na mi sha so we 10 years ho baby na menya comedy adum no inti na me ye no afiefie mu mama for the body betem ba behwe do days no tie ne me fie o ade enche na body ayema because exercise instrument kugu fie bi mu na ya bonwuma na then na me bra penny bo that system I the boy years ni dance ni sanima na iti na bi wo fie tie ne osisa kogu ha de omra na ma kwahye no fie bi mu bo fi ala no bu afu so me fie no ka na me de abom show na de enche no na me asesa body betem be kente be mienu abegu fie that time no inti didi mo be chimso ne obro no ahodo bebrebe ya ye waduma ti chim makrum bro no ne do sunti no inti be bo adum na ade enche a me sen akofoforo inti na ma form drama group bi wo hono mo like me ye comedy we ya san ye drama kan ho te se de na ye concert party na ti true anu mo na me de epic up am fan say me papa nkomo ebe fa me ko Accra ko start a concert ejuma no yeah nti me bawo sa time na ofiri bro no so e ko bro no so no na o nkwa na ye o maame no papa ba na o da bi do so bebre nti na o to so sei me to so nse 5 na o me okay o de na wo ye no ho so that time na mi shantino na ni bie no hweda mba bebre selebe ya obi ti gya ne ba show talent a won koye no nti na ye difficult kakra but da me dia so din na ye and enye se maso na ye de but na talent na ye wi so mi say yeah nti na ye on off be but we try hard to me the famous because that time no na niama hweda pick up sa inchi na ye difficult kakra because obi am sure me go school so a comedy ni sana man na ensure that nye isa but me wakasa me dia so den na ya bepem say me ankasa me do some stage bia na okasa no so be share enkomode nti time a wo share o mo no na mo do ko Accra yeah the woman say me na me ye wo kromo nti na din na me yusu ya enkomode inti na me popular obi chem ho ne man temu kru nketo ne nyina mu pa obia from incommode ho because those days na dia incommode ba TV show be ya na dia chine the same chimi aye pepefe inti no from incommode inti incommode junior na me de obi chem ho no ma ti one day na ye kru me hene efree mu na ohene bia chinhia aman hene wo ba ayi ne bi no de incommode kan no ba inti gomode ba hwehwe na mpanifo mpanifo ni bi na me na ba ko ye chiame wa hwehwe chi omoka ju gomo we de ba bi wa ha se wo pa na ne bibia te se e na omo de me koche ya no to no so hu me na che se na ni age no e ya kra we de o se be pa shi na one ne wife mu nyina nti na ya ba be ye e kan se yonko ho to no mo ko bo shu te pa ho be bi da night no no mo shu e ne ya membra ti mi sha nti no hu so de me ko ni ade iti wie ya oja me kwan me san back
nti edidi mu at that time so na concert no ye bobo ne nkuru so te sample for je mu ne ade kokọ sibo asebu amamfimo konkurase ko bobo concert no ya ti no mba be chim no mantem no a ende e wo school there na me nyati announcement na mpa ye bedwa bi ampo for je na ba me ma blake ba away da me chase you omo ba bia omo bia ti me yes ma ban for ne ba area o nyina na afi ma ba be ye popular to them say omunim ti one day na ka chire kwame apia mo kobo krobi wo ye Obra Akwantuo we was school there ma me nyati announcement na ye ma blake school no mapon was so me chase you omo eko honomo nti na I say concert be ba area ho bia no mekọ ema omuhu so me wo ho accommodate junior bi omo so kwa omo de bi akola bi akoturu bi chemu nyizi eti one day na me hope say me na me na so di generator ma han ewo eho eti generator no so na ka chire kwa me apia omo ba be bo concert Obra Akwantuo na omo twem akọ tepa area omo ni generator ye krum ozo ye nkwa na di bi ma nti no mbe family na de no ti na aka obi obedi akira omu wie o age generator na ba no mo so ne me ni omo nko anwan sra pe na si efi akọ fra ma ho ese una o stardom na ne fru nkra bem na yes iti o di generator na ko ye no mo bo ato aso a bi di akira afi kura di generator na me fa ma o mo ahan because afidi di akira mo mu yusu ya ti um breki ya no mo be ko Easter program ti na wo sam di generator no e baba ti ne mi da be si ya mi di generator do be si wa na ho me sa chensi wo mu wo kwa wo enti sa time we na obo wo mfie be say me fan say na 11 getting to 12 mu ho na ne unse dan nyini bia sa eti ana me backstage so me performance there when nyini kura na ya comedian that time abua ya ti na afa mpenfo no nyina ne gye be ho ti bi kwa kwawu no ba bia na ka twire kwa ma pe am bo na na nka menimu amekọ no ko na ma Mexico no ti ba bia omo kire me no me koduru na mayura ti mbise anasi bo brothers so bo concert wo kwawu kro ni bi tru na obi kire me so concert fo du anti ko ho obi so ko neja me introduce me kan ma sam kire wo no so ene da ha na kina no ye be hu wo na den ye no nchi enumre no edom se ne omu ni comedian ti menye bibi ma omu hwe be perform we no omu so ni anje me nti omu krade omu ne me nante wo enti na san we na unya ska na se na ne fe na ye wo fe na wo ye se that time no ye bibi se wo afi le wa peke wo ba wo dimpenifo chinti na se omu no ena na ebe feed wo that kind of time mba ma ska didi ni sa ne ma na nti nye se wo ko charge that time ko show charge na ncha da nti se nei aha iti dadi di akire ya bosho onu ya no panana o mama me chop mo na bia e di akire sa nti didi mu ana na ekoduru baabi na o me se Sibo brothers e pa solo it is that so we be do adwa na ban fo so di guru ni we di wakọwo baabi da wanje da kind of stuff ti ne ge obara na ban fo no guru ni we solo bana o mo na ti le solo adwa iti wela one day iti kachire kwa me apo ye ombleki was top wa ye sanin kokko down iti na ban fo no hodo na cause ro bi ye sanity filling station we no we have a no my rough one umka so kachire fo ni no me call mu home manager omo san ejiri mi free yo guys solo fo no na me san de omo eto aso nti be ne omo na kwa akra na omo bleki kwa akra ala me no omo kwa akra ti ko omo ma me baby try omo camp wo ye wo ho antina santo behind page instrument the combo programs ni ade ti obehind na misumisuan drums bo ho kechire ho no ti o mo ko ba bia na me kobi ti e ko ye me hihye drums ni ade ni ma o mu wie ye da ya kan se edure no be concert no na santo mu ni comedian bia o so oba so no ma be ye concert na ban phone bi ka don so boy we comedian mo se sa ni ho wan me to perform in the Santo so ni jemu so oh wow be a good panty sade ya op comedian tino ne omon family man na then the honso na kachi ona comedian ba ko ho da fa no otwinuko ya no no ho da na ono so ye sa comedy no ya intina ya ba be you20 omode me ma Santo na Santo be fa me betana na nche ofia na me na me som no soma ma me ye ne bibia ma no
na that time so na Santo ni nkɔmɔdɛ yɛ fine pa nti da ko na nkɔmɔdɛ ba na ho fie no say na kula de sa o bichim no Santo say o kachim na kɔfa ne ban na mo akɔgye no so we de ene ne ntena ne ja me ne ofa tena ya nti o jira bobom kala kra ko anim kra o yeah etimi ba Santo ho no na Santo no ba ne nche that time so na Santo ni nkɔmɔdɛ yɛ free pa na you free nti oba na ho free no college obetu mi no say kola we say me kotu ni bete and also Santo come as just to be a very good comedian but I'm so you be bia te say no shoe any and then nya de be entna na then sometimes na come that time aso a o kotena London abrochiri na so binya any access bia na na teaching Santo e no so ne entna na see iti e contract na ye bepie bichim na Santo de me call ye fie oni Judas mo ne konyimu mu ko hu mabusuafo so sesi no de omo hwehwe me a me wo omo 17 no omo ana me wo Santo fie wo kaso anti na me ne Santo ne net a me serve no ye ne bibia ma no fie e ko bosho bia na ye ko e break ya me wo ne nchen wo fie ne yure penini ne yure keto me ana na me hwe serve wo mo ne ade nti eduru baby na Santo de me call National Theatre call register me say me be concert party ni bi them say that is a year 2000 ho baby to register me so na omo pe up coming comedians say amateur competition ti na ye pe nipa 12 ni ye mo for aba be kan komode ne bubu kala no mo na me call register bi ti we call competition no sada no so me na me di first and the part of because now the performance is easy ti obi a member hold na first time me to me win the that for my baba kan kala no mo ni ade do have challenge na baba yempo ti ye competition obi a be hia me no usro ho na started me stardom no sha hye because that time so TV organ na ye black and white GTV pe iti afi baso no na enye easy we di nkomode junior na didi mu Abenkwan be ya Abenkwan ye ne Ghana fo nyina from Abenkwan ya sisi lewe ne kwakuma no mu ba ye na aka wahye se ne no so se sitie nyese be time twema na so mo aka me ma de bi ahye me type na ankasa no me ni pedua ne me career no sometimes me mpe ade a ubeya be ye I say oh how be yeah because me good am talent and industry brand tbia we producer and as a script writer and trust story so here Abenkwan I have to call me na ya kasa no mabe on frame me I can never force you say famitwa what am I say yes because sometimes so na me nya akra o industry no mo na me penny am odini nti na nye say afi na u be beg before be call location akotena set so na e di wetwa and son waba be famous nti sana ade ne kokoye because na bikuta medini dada it's okay omo nso na e ba no ya pe ka me afi no omo pe bia ye nti wantwa ne ka na se wamfa na anya kora na nti sana e kokoye nye se bia omo na be kama nti na me maintain me career ne se enkoye se ye do ye rough we got na set so na sana agro na se ye de no na ade esa ye nkurasefo ye ne Abenkwan ana twetwe nkomo obese o chere se onnyaaye odaso wo system ni man kasa enti agro no ye de no na ade esa ye nkurasefo ye de ebre no enti ye de dwumadie no beba na wieye na amankwa ye midin Obra Akwantuo dwumadie su na wo hwe masori so Obra